Şarmanda uyat Sadır Japarov, ketçi ketçi joğolcu ketçi yemeden ketçi bunu birlikten ketçi aynen Sadırova. Bir deke deseler bir aytkan adam dile apart duruyor kamaysıyla kampiravat bir deke verdiniz Sadırova aytınca aynen Sadırova. İşte alvasanız ketiniz aynen Sadırova ketiniz işte alvasanız. İşteseniz işten niye kampiravatı berip koyasın al Kırgız'ın o ilgi Sadırova aklınızga keliniz ava tamagaş benzin солярка бүт бардығы қымбат қана ошол акчалар каяка кетирдиң ошол акчаларды айтчы айнанай Sadırova мейли ишиңизди иштей бериңиз Sadırova эгер иштей албасаңыз кетиңиз дагы автоматически сизге ушул айтарым иштесеңиз жакшы иштеңиз кемпироватты бербеңиз муну мурда 80% эл колдоду эле азыр сизди колдосо бир 10 же 15 Бекзат Өмүрзак анан баягы Жоки анан дагы бирөө бар анан бир 5-6 бир Даканса бар ошолор эле колдоп калды сизди мына өзүңүздүн деңгээлиңизди көтөрүңүзчү бизге теңелбеңиз биз бир сабатсызбыз биз айнанай Sadırova биз ошо сабатсыз үчүн эртеге ушу сүйлөгөн сөзүм үчүн эртеге дагы мени апарып туруп камап коюшуңуз мүмкүн бирок андай кылбаңыз Sadırova. Assalamu alaikum. Kutmandı kuşvak күнүңүздөр менен урматтуу туугандар. Кандайсыңар, жаксыңарбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы, тынчсыңарбы? Мен Бакыт Будайчиев Алтымышовичмин. Мынабу силерге бир сөз айтып кетейин деп, мына Кампирова тууралуу кече Адахан Мадымаров чыкты, Бекназаров чыкты, баягы Төкмө Акын чыкты, Болот Назаров дегенде. Ушуларды наркы бергиндей деп атасыңар, Кыргыздын душманы деп атасыңар, булар Кыргыздын эң берилген инсандары, Кыргыз үчүн күйгөндөр, туугандар, кичине бир мына келлеңарды иштеткилечи туугандар, Sadır Japarov мына 1 сантиметр жерди бербеймин дедиле, бербейди го. Өзбектерге бербейди го, Шарманда уят, Sadır Japarov, ketçi жоголчу, ketçi yemeden ketçi bunu birlikten ketçi aynen Sadırova. Kamçalagan Kırgızlar jurade mınakta Kempirovat üçün güyüp bışıp jurade Sadırova bir түшүнчү aynen Sadırova түшүнчү. Siz gelgenden beri mına yemede былтыр 39 adam öldü. Batkende bu yıl 65 adam öldü. Jön ele ölüp kaldı. Alpte öyle ölüp kaldı. Keçe olsa bir bayrak alıp geldi deysingler, bayrağыңарды alып kelip alıp turup bir fantaziya kılıp turup bir reklama kılasыңар, ötkönde olsa bir çıktыңар, yok bayrakты эме kılbagıla, kural jarактарды jaşırgıla dediңер, jaşırбайлы, sizler откровение kılıp turup taciklerge эме kılıp berip atpayсыңар, көрсөтүп atpayсыңар taciklerge. Mına bizdin bayrağımız, mına bizdin raketabızdı, uyatta, kişine түшүнчү aynen Sadırova, түшүнчү kişine bir akıl esingizge, gelingizce aynen Sadırova, bir çındıkta aytkan adam dele kuğuntuktayısыңар, Rossiya jarandığı olsa andan ajıratasыңар, aparasыңар, kamaysыңар boldu. Başka eştege yok. Siz özünüz aytkansız koy, kuğuntuk jok. Çındıkta aytkılamagadı. Sizge aytpaganda kimge aytabız? Urmatlı Sadır Nurkojoyevich. İşte albasanız ketiniz aynen Sadırova ketiniz işte albasanız. İşteseniz işten niye Kempiravatı berip koyasın al Kırgız'ın o ilgertiden beri emes ilgertten kalgan yer aynen Sadırova. Kaçan düşünüyorsunuz bilmem bu birliktekiler niye olup atasınlar bilmem Tajap dele büttüm aynen ayındar Sadırova ketingizçe aynen Sadırova sizden suranam aynen Sadırova. Ertege şu süylөгөн sözüm üçün ertege dagı meni aparıp turup kamap koyuşuңуз мүмкүн. Bирок андай кылбаңыз Sadırova. Keçe Emil Bekiyevди olsa гражданствосунан ажыраттыңар. Мындан өткөн кордук жок aynen Sadırova. Aynen Sadırova. Түшүнүңүзчү aynen Sadırova. Мындан өткөн кордук жок, өткөндө ушу Эмил Бекиевди ушу сүйлөп койгон сөзү үчүн апардыңар, Rossiya жарандыгынан ажыраттыңар, апарып туруп Кыргыз жаранын бердиңер дагы,
Sakarova'da jatkırdılar, apar tığıp kamap koydular. Ne oldu? Bir oşo emil oşo bir aldığında ile patsan bir çiçkak ile bala oşo men bu başka şu migrantlar şu birlikte basıp ava koyuңузчу ava uyatko ava inanayın ava sizden suranam sada olayın ava kişine bir emek kılыңызчы inanayın ava bir bunay özüңүздүн деңгээлиңизди көтөрүңүзчү bizge tegelbeniz biz bir savatsızbız biz aynan Sadırova. Biz oşa savatsız üçün, oşa 11. klasты жақшы оқуаған üçün, bir жоғарғы жайда оқуаған üçün, ақчабыз жоқ üçün, şimdi tentip migrant болып жүрөбүz талада aynan Sadırova. Bir deke deseler bir айтқан адамды апарып туруп камайсыздар, камайсыз. Компроватты эмнеге бердиңиз Sadırova? Айтыңчы aynan Sadırova. Компроватты эмнеге берип койдуңуз 4000 гектар жерди? Bizge susunun gereği yok, sunu alıversin, sunun bärin berip salınız. Bu gerdi berip en aynan Sadırova, sadak olayın ava. Sizden bir suranam aynan ava. Şunday Sadırova, mına men şu tentip şu talada жүрөбүz, şu migrant bolup, orusların eşiğini şıpırıp, oruslarga patkalim kılıp. Mına men özüm ava men çınını aytam men özüm morgda işteyim ava şu yerde uşintip sprinter menен uşintip taşıyım ölüklerdi taşıyım alıp baram kayra alıp gelem ava şu kıynalıp жүрөбүz biz sizlere bir жок дегенде şu bizim dele şu migrantlar dele bir kişine естеңчи aynan Sadırova bir deke deseler aparasız kamaysız başka eştegeniz yok ona o Bekzat degeniniz жүрөт Adakan Madumar'dı cemaat kuğu çastaydı, orazayımdı olsa praska kılıp koydu, kança adamlar menen jatkırdı. Ava adiletli olunuzçu, sadak olay, Sadırova sizden suranamın. Adiletli olup özünüz bunday bardığın tegiz karağınızçı. Siz prezidentsiz, siz Kırgızistan'dın acosuzsuz aynan Sadırova. Bardığın kıynap atasında siz, bardığın kıynap atasında sizden Sadırova, Kemprovat'ı berdiniz. Birok siz pensiya, pasoyalardı kötörüp atasız, kötörgönüңүz menen Sadırova. Akılыңızga keliniz ava, tamagaş, benzin, солярка, büt bardığı kımbat. Büt bardığı kımbat. Sizden oşo pensiya, pasoyağınız kötörgönüңүz menen, mınovu Komprovatты berip koyğanыңız menen жууп кетти bize, boldu. Sizin avtoritetiniz жоқ ошо. Бүгүндөн баштап жоқ sizin avtoritetiniz. Siz degen всё murda 80% eli колдоо деле, azı sizde колдосо bir 10 же 15 Bekzat, Өмүрзак, ananga bayağı Joki, anan daha biri var, anan bir 5-6 bir Dakansa var. Oşalarla koldop kaldı sizde. Başka sizde hiç kim kollabay kaldı Sadırova. Başka sizde hiç kim kollabay kaldı Sadırova. Birok akıllı günleri ayabay eleme olup kettiniz ava. Sadırova. Kançalaga ming degen migrantlar akça jönötüp atat. Kana oşo ketip atkan akçalar. Keçe Batkenge kançalagan akçalar jönötüp migrantlar. Kana oşol akçalar. Kayaka getirdin oşol akçalardı. Ayt ya inanay Sadırova. Kim oşanı tekşerip atat oşo ketken akça kana oşo Batkenge ketken jardam bergen migrantların bergen akçaları kana. Büt bardığın unut korup yok kılıp esinizden çıkarıp büt bardığın bize kar jağdı iz basıldı kılıp atasız. Jardan berip atasız, pomoş kılıp berip atasız. Uşulardı bir el menen kengeşçeyle Sadırova, kengeşçi el menen. Şu sözüm üçün dağı erten aparıp durup meni pazarlığa barıp durup onu alakış onu yetimdi budaycı yiyip de aparıp durup ap getirip ya kama dep pirkaz berben ava sizden suranı çındıkta ayt otağız, küygönümüzden ayt otağız. Oşo Batkenge keçe 65 adam ölgönler oşo migrantlar dağı jardan berdi. Men özümün işine 5000 akça saldım. Kana oşo akça elge ketken akçalar oşoga jetti mi toluk? Niye oşol akçalardı toluk kılıp çıkarbaysınlar sizler?
Uyat men түшүнбөйм эмне такыр эле калды. Кыскасы мигранттардын көп эле жардамы тийип атат. Мигранттарды караң Садырова, мигранттарга эң биринчи очередь мигранттарга жакшы көңүл бөлүңүз. Мигранттар канча деген акчалар жөнөтүп атат Кыргызстанга, канча деген миллиарддар түшүп атат бюджетке. Садырова ошоларды өтө жакшы мындай тыгыздык менен караңыз өзүңүз. Канчалаган мен билбейм, мен түшүнбөй калдым. Куугунтукту токтотуңчу айналайын Садырова. Жак бир сүйлөп койгон адамды эле апарып туруп эле тыгып эле мындай кылып решеткага тыгып салбай. Куугунтукту токтотуңуз, куугунтукту токтотуп туруп реальный бир чындыкты айткан адамдарды эме кылыңызчы айналайын Садырова. Мына коррупционерлер толуп атат эже. Ака, Садырова. Коррупционерлер толуп атат. Мындай кылып толуп атат Кыргызстанда коррупционер. Ошоларды куугунтуктаңыз, ошоларды камаңыз айналайын Садырова. Мигранттарга мага окшогондорду колума болгам келбейт меники, чынын айтканда. Колубуздан эчтеке келбейт мигранттардын. Биз бечара сүйлөп эле бир тантып эле калып калабыз Садырова. Башка эчтеке бизде толук жок айналайын Садырова. Бизде эч кандай колубуздан эчтеке келбейт биздин. Просто сүйлөйбүз калып калабыз сизге. Сиз уксаңыз угасыз, укпасаңыз жок. Ошон үчүн Садырова, мейли ишиңизди иштей бериңиз Садырова. Эгер иштей албасаңыз, кетиңиз деп автоматически сизге ушул айтарым. İşteseniz жақсы иштеңиз, кемпирбатты бербеңиз. Муну 65 адам өлдү, эртеге ошолордун атасы, баласы курман болду, ошолордун үй жайын кылып бериңиз айналайын Садырова.